ассалому алайкум бинандагони муҳтарам, ҳамватанони азиз. барномаи иттилооти набзи донишгоҳро бо муҳимтарин хабару гузоришҳо ки давоми моҳи феврал дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон ба вуқӯъ пайвастанд манзуратон менамоем. дар студия бо шумо Сино Ғафурӣ. нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабару гузоришҳо. баргузории мулоқоту вохӯриҳо дар арафии интихобот, такмили қонунгузории зидди коррупсионӣ, баргузории конфронси ҷумҳуриявӣ дар ин мавзӯъ, эҳтиром ба арзгузорӣ ба артиши миллӣ, натиҷаҳои назаррас дар давраи ҳисоботӣ. ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи иттилоотии набзи донишгоҳ. санаи 1 марти соли равон дар мамлакат маъракаи муҳими сиёсӣ интихобот доир мегардад. бо мақсади дар сатҳи баланд гузаронидани ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон мулоқоту вохӯриҳо баргузор гардиданд. гузориши аввалини барнома аз рафти он маълумот медиҳад. дар маҷлисгоҳи донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон бо мақсади дар сатҳи баланд гузарондани интихобот мулоқот баргузор гардид. дар вохӯрӣ муовини раиси кумитаи иҷроии марказӣ ҳизби халқии демократии тоҷикистон латифзода асрор қурбон, раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти суғд сатториён матлубахон амонзода, раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд наим мелик исломӣ иштирок намуданд. ректори донишгоҳ профессор муъмин шарифзода мулоқоти мазкурро баҳри дар сатҳи баланд гузарондани интихоботи дар пеш истода мусбӣ арзёбӣ кард. сипас асрор латифзода иброз намуд ки тибқи нақшаи истоди пеш аз интихоботии кумитаи иҷроии марказӣ ҳизби халқии демократии тоҷикистон бояд дар тамоми шаҳру навоҳии мамлакат барои дар сатҳи баланд ва шаффоф гузарондани интихоботи номзадҳо ва вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллӣ ҳаматарафа омодагиҳо ба роҳ монда шуда фаъолияти онҳо таҳти назорат қарор дода шавад. ҳамчунин дар донишгоҳ маҳфили зан сарвар интихобот доир гардид. маҳфили мазкур бо мақсади дар амал татбиқ намудани барномаи стратегияи миллии фаъолгардонии занон дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2015-2020 роҳандозӣ карда шудааст. дар маҳфил намояндагони раёсату бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ вилояту шаҳр ҳамчунин номзадҳо ба вакилии маҷлиси вакилони халқ ва занони бароманд иштирок намуданд. иштирокчиёни маҳфил бобати ғамхориву дастгириҳои рӯзафзуни асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон ва таваҷҷӯҳи ҳамешагии роҳбарияти вилоят нисбати дастгирии занони бонвон аз ҳаёт ва фаъолияти хеш ҳамчун ходимони ҷамъиятию сиёсӣ суханворӣ намуда барои донишҷӯю духтарон дастурҳои муфид доданд. шуруъ аз санаи 15 сентябри соли 2011 мутобиқи амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми вазорату идораҳо ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии тоҷикистон соли 2 маротиба нишастҳои матбуотӣ доир карда мешаванд. дар ин замина нишасти матбуотӣ ректори донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон профессор муъмин шарифзода бо намояндагони васоити ахбори омма оид ба ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолияти донишгоҳ давоми соли 2019 доир гардид. роҳбари донишгоҳ ба таври мухтасар аз дастовардҳои донишгоҳ дар давраи ҳисоботӣ маълумот дода афзуд ки натиҷаҳои ҷамъбастии соли 2019 ва омодагии ҷомеаи меҳнатии донишгоҳ ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баёнгари марҳилаи нави рушд барои донишгоҳ ба ҳисоб меравад. сарвари донишгоҳ аз аккредитатсияи байналмилалӣ, гузаштани ихтисосҳои ҳуқуқшиносӣ, муносибатҳои байналмилалӣ, молия ва қарзи донишгоҳро падидаи муҳим ва дастоварди арзандаи муассиса дар соли равон маънӣ дод кард. иштироки донишҷӯёни донишгоҳ дар озмуну мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ вилоятӣ назаррас арзёбӣ гардид. бахусус таъкид шуд ки дар озмуни ҷумҳуриявии донишҷӯи сол 2019 Дилфуза Хоҷаева, озмуни вилоятии донишҷӯи сол 2019 Нозила Каримова
بین دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور سزاوار جای اول گردیدند. در سال 2019 یک نفر گیرنده استیپندیای کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، 21 نفر گیرندگان استیپندیای رئیس ولایت سو، 4 نفر دانشجو گیرندگان استیپندیای رئیس شهر خوجند، 24 نفر دانشجو برای گرفتن استیپندیای ریاست دانشگاه دستیاب گردیدند. قید کرده شد که جهت تکمیل تعلیم و آموزش زبانهای روسی و انگلیسی سال روان با پررگی مشغولیت‌ها در 16 گروه اکادمی با زبان روسی، 5 گروه اکادمی با زبان انگلیسی و 2 گروه اکادمی با زبان چینی گذرانی داشتند. تحصیل اختصاص‌های مالیه و قرض، مناسبت‌های بین‌المللی، اقتصادیات جهان و حقوق بین‌المللی با زبانهای تاجیکی، روسی و انگلیسی به راه مانده شده است. با مقصد استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی، کارهای سازندگی و آبادانی در دانشگاه با مرام وسعت گرفته و استفاده داده شدن تالار ورزشی با 400 جای نشست و تالار خردی فیتنس برای مشق و تمرین استادان و دانشجویان و بازی‌های والیبال، فوتبال، بسکتبال، گندبال، تنیس روی میزی شرایط فراهم گردید. ذکر داشت سرور دانشگاه. سپس روزنامه‌نگاران وابسته به صفت تعلیم و تربیت در دانشگاه، طرز و اصول گذشتن از اکریدیتاسیون بین‌المللی و طلبات آن وضع مادی و تکنیکی دانشگاه سؤال‌ها پیشنهاد کرده پاسخ‌های مشخص گرفتند. برگزاری نشست مطبوعاتی جهت باز هم تکمیل رشد ساحه اهمیت مخصوص را دارا بوده. همکاری قوی دانشگاه را جهت جلب هرچی بیشتری داوطلبان و خواهشمندان با مؤسسه و انعکاس دستاوردهای آن را تجسم می‌نماید. ادامه برنامه. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام خود به مجلس عالی تاکید نمودند که کروپسیا یکی از مانعه‌های جدی رشد باثبات کشور بوده میتواند باعث کاهش یافتن اعتبار و آبروی دولت در عرصه بین المللی و نارضایی شهروندان از فعالیت ساختار و مقامات دولتی گردد. ضمناً بارها تاکید گردیده است که خطر کروپسیا از خطر تروریسم و افراطگرایی کم نبوده، زیاده از این فسادکاری همچون عامل پیدایش و دامن پهن کردن جنایت‌های وزین برآمد می‌نماید. با مقصد پیشگیری از این عمل نامطلوب در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان کنفرانس جمهوری برگزار گردید که گزارش نوبتی برنامه از رفت آن معلومات می‌دهد. در این زمینه با مقصد عملی گردانیدن دستور و سفارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان کنفرانس علمی عملی جمهوری در موضوع تکمیل قانونگذاری ضد کروپسیونی، معماها و دورنمای رشد برگزار گردید. در کار کنفرانس رهبران و نمایندگان مقامات اجراییه، حفظ حقوق، عالمان و متخصصان و کارشناسان اشتراک نمودند. نخست رکتور دانشگاه پروفسور مومن شریفزاده کنفرانس جمهوری را افتتاح نموده هیئت مهمانان را به اشتراکچیان معرفی کرد و برگزاری کنفرانس را برای عملی نمایی دستور و سفارش‌های سرور دولت امامعلی رحمان مهم و سریوقتی عنوان کرد. در ادامه همایش جمهوری انور سفرزاده پروفسور مدیر کافدره حقوق جنایتی و مقاومت با کروپسیون دانشگاه ملی تاجیکستان در موضوع مسئله‌های مبرم سیاست حقوقی جنایتی در سمت مقاومت با کروپسیون، ناظر کلان شعبه پیشگیری کروپسیون ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت وصلبک نظریان تحت عنوان نقش جامعه شهروندی در سمت عملیگردانی سیاست ضد کروپسیونی دولت، یاردمچی کلان پروکورور ولایت سوخت گلچهره غایب نظر و در موضوع ضرر کروپسیون به ثبات و امنیت جامعه در سمت کافدره حقوق صاحبکاری و بین المللی دانشگاه صمد بالطیف تحت نام مفهوم کروپسیون از نظر حقوق بین المللی، همچنین سرمعلم کافدره سیاست شناسی دانشگاه شراف‌الدین سالیف در موضوع کروپسیون چون ظهورات تهدید کننده به امنیت دولتی و ماجسترانت سال اول دانشگاه محیبه جبار و در موضوع مبارزه قطعی به عملهای کروپسیونی شرط مهم زندگی شایسته معروضه‌ها ارائه نمودند. ابراز گردید که مبارزه بر ضد کروپسیون فقط وظیفه مقامات حفظ حقوق نبودند، در این مبارزه تمام اهل جامعه، هر شهروند و جامعه شهروندی را ضرور است باید بی‌طرف نباشند. واقعا در آن معروضه‌ای که علاقه دایر گشتند یک عقیده‌های خیلی خوب هم بودند، اویدی ضرورتی بعضی معیارهای حقوق را دگرگون کردند و وقتی که ما در بخش علاهیده‌های این کنفرانس معروضه ها رو دیده میبریم، زیاده از 70 معروضه ها پیشنهاد شدند
من باوری دارم که این سهم نظارت جامعه مهنتی ما در مقاومت با کروپسیا میکرد. کنفرانس علمی عملی جمهوریوی در بخش‌های علاهیده ادامه کرد. کارشناسان، متخصصان و استادان دانشگاه‌های عالی مملکت در بخش‌ها پیرامون موضوع‌های تاریخ و آموزش پدیده‌های کروپسیا، ترویج و تشکل معرفت ضد کروپسیونی جوانان، پیشگیری کروپسیا کاری دستجمعانه را تقاضا می‌نماید. کروپسیا همچون وبای عصر 21 تأثیر منفی کروپسیا به تربیت سیاسی جوانان و دیگر پهلوهای این پدیده خطرزا معروضه‌ها ارائه نمودند. امروز جامعه تاجیکستان تدریجاً قدم به قدم در سمت مقاومت با کروپسیا چاره‌های نو به نو را ارائه نموده سالگی هست و قد مورد ذکر است که واقعاً هم در شرایط امروزه ظهورات کروپسیونی یک خلل خیلی جدی، یک پدیده خیلی منفور و خطرزا برای جامعه ما منصوب می شود، حساب می شود و از این رو جمعیت ما را ضرور است که کروپسیا را همچون یک پدیده خطرزا درک نمایند و تأثیر آن را بر رشد دولتداری ملی ما از تأثیر آن همه جهت آگاه باشند تا در سمت مقاومت با کروپسیا سهم خود را گذاشته باشند. طبق جدول تصدیق نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق ملاقات رهبران مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی ولایت با ختم کنندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی شهر و ناحیه ها دایر گردید. در رفت ملاقات رهبران دایر به شرایط و امکانات های فراهم شده تعلیم و تربیت در دانشگاه و دانشکده ها معلومات دادند. در واخوری با داوطلبان در قصر جوانان به نام لایق شیرعلی در قطار دیگر راهبران رکتور دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان پروفسور مومین شریفزاده دایر به سمت‌های مختلف فعالیت دانشگاه حرف زد. از جمله موصوف قید نمود که در دانشگاه شرایط برای تحصیل در سطح ضروری براه مانده شده. چند از اختصاص‌های دانشگاه دارای شهادتنامه اکریدیتاسیون بین‌المللی میباشد. دانشگاه امکانیت و شرایط خوب تحصیل با زبان‌های تاجیکی، روسی، انگلیسی و خیتایی در اودیتوریا، لابراتوری‌های مجهز و برهوا با استفاده از تکنولوژی‌های اینوواسیونی، کتابخانه علمی و الکترونی، بهره برداری از نظام مکمل شبکه‌ای تکنولوژی‌های اطلاعاتی و تحصیلات فاصله‌ای، مرکزهای کامپیوتری و تستی، آموزش اروپا و زبانها، پارک تکنولوژی، خوابگاه و شرایط خوب فراغت و تعلیم، مشغولیت با اشتراک استادان ورزیده و صاحب تخصص، امکانیت ادامه تحصیل در دانشگاه‌های با نفوذ خارجی، کار با برنامه‌های بین‌الخلقی، تجربه آموزی در کارگاه و مؤسسه‌های پیشقدم، کورس‌های کوتاه مدت زبان آموزی و رانندگی، مجمع زیبا و زمانوی ورزشی را پیشنهاد می‌نماید. علاوه گردید که دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان غالبان آزمون و المپیاده، مسابقه‌های سطح بین‌المللی و جمهوریوی در سمت تعلیم و تربیت، علم و ورزش میباشند. تشکیل و برگزار نمودن واخوری راهبران مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی با ختم کنندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی اقدام شایسته است که جهتی در سطح بلند تشکیلی برگزار نمودن امتحان‌های مرکزانیده شده داخل شوی طریق مرکز ملی تحصیل نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و جلب بیشتری ختم کنندگان بالایاقت به مؤسسه تحصیلات عالی راه اندازی شدند. با مقصدی در عمل تطبیق نمودن دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت جلب ختم کنندگان به تحصیل علم و دانش در موافقه با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان دستگیری ریاست معارف ولایت سوخت در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان روز درهای گشاد دایر گردید. در دایره چاره‌بینی مذکور آزمون جمهوریوی ختم کنندگان بالایاقت برگزار کرده شد. با مقصد در عمل تطبیق نمودن دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت جلب ختم کنندگان به تحصیل علم و دانش در موافقه با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان دستگیری ریاست معارف ولایت سوق در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان روز درهای گشاد و آزمون جمهوریوی ختم کنندگان بالایاقت برگزار گردید. ختم کنندگان همراه استادان خود از مکتب‌های شهر و ناحیه‌های کشور با مقصد شناسایی از وضع تعلیم و تربیت، شرایط و امکانات تحصیل
факултетҳо ва ихтисосҳои амалкунандаи донишгоҳ дар рӯзи дарҳои кушод иштироки фаъолон намуданд. имрӯз мо тариқи эълонҳо, тариқи роликҳо дидем ки рӯзҳои дарсҳои кушод будааст дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ва мо омадем аз ҳамаи шароитҳо, аз тамоми таҷҳизотҳо, аз низоми ин донишгоҳ шинос шудем. яъне шароитҳои донишгоҳ ба шароитҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ бошад, дастовардҳо зиёд дорад, яке аз донишгоҳҳои беҳтарин дар тамоми ҷумҳур буда. мо мехоҳем ки дар оянда ба ҳамин донишгоҳ яъне таълими худро давом диҳем. ректори донишгоҳ профессор Мумин Шарифзода дар назди хатмнандагон баромад карда, онҳоро бо барномаи чорабинии рӯзи дарҳои кушод ва озмуни хатмнандагони болоқат шинос кард. ҳамчунин намояндаи вазорати маориф ва илми кишвар иштирок ва сухан кард. дар чорабинии рӯзи дарҳои кушод 6146 нафар, аз ҷумла 3400 нафар тариқи офлайн ва 2745 нафар тариқи онлайн хатмнандагон аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳои мамлакат ширкат варзиданд. дар чорабинии рӯзи дарҳои кушод хатмнандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳои Душанбе, Хуҷанд, Бӯстон, Ашт ва Айнӣ фаъолона иштирок намуданд. бахусус хатмнандагони ноҳияҳои дурдасти вилоят ва шаҳри Душанбеу ноҳияҳои вилояти Хатлон тариқи онлайн тавассути интернет дар чорабинӣ иштирок карданд. тибқи барномаи озмуни хатмнандагони болоиқат аз рӯи намунаҳои саволномаҳои санҷишии маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хатмнандагон дониши худро санҷиданд. тариқи маркази тестӣ дониши худро санҷида истода, мехоҳам дар оянда дар ҳамин донишгоҳ таҳсили худро идома диҳам. бо шарту шароити донишгоҳ шинос шудам, хеле ба ман писанд омад ва мехоҳам ман дар ҳамин донишгоҳ оянда таҳсил кунам. дар озмуни ҷумҳуриявии хатмнандагони болоиқат, хатмнандагони мактаби президентии шаҳри Бӯстон ва гимназияи 5 ноҳияи Ашт холҳои баландро сазовор гардиданд. пас аз боздид, шиносоӣ аз шароиту имкониятҳои таҳсил ва иштирок дар озмуни мазкур, мулоқоти сарвари донишгоҳ бо иштирокчиёни озмуни хатмнандагони болоиқат дойр гардид. дар мулоқот аз рӯи натиҷаи имтиҳоноти тестӣ ва холҳои ноил гардида дар озмуни хатмнандагони болоиқат аз мактаби президентӣ барои хонандагони болоиқати шаҳри Бӯстон Фаромард Ҷонибеков ҷойи аввалро ишғол намуда бо ноутбук сарфароз гардонида шуд. Абдуҳофиз Шамсиев аз гимназияи рақами 4 сазовори мақоми дуввум ва соҳиби планшет, Раҳматҷон Муҳаммадҷонов аз мактаби президентӣ барои хонандагони болоиқати шаҳри Бӯстон сазовори ҷойи сеюм ва соҳиби рақами тиллоӣ аз ширкати Mobility Cell гардиданд. дар баробари ғолибон иштирокчиёни фаъоли чорабиниҳои рӯзи дарҳои кушод бо тӯҳфаҳои хотиравии раёсати донишгоҳ ва ширкати Тисел қадрдонӣ шуданд. дар хотима барномаи пешниҳодкардаи гурӯҳҳои эҷодии донишгоҳ, дастаи ошёни меҳр, гурӯҳи рақсии Хушхиром хотири ҳозиринро борида гардониданд. идоме барнома. дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ҷаласаи васеъи шӯрои кор бо ҷавонони донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон бо мақсади таъсиси намояндагии филиали иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон дар донишгоҳ баргузор гардид. ҳамчунин дар ҷаласа фаъолияти бахши ҷавонони донишгоҳ натиҷагирӣ карда шуд. гузориши навбатии барнома аз рафти ҷаласаи мазкур. сарвари донишгоҳ ба иштирокчиён нахуст аз дастгириву ғамхориҳои рӯзафзуни асосизори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати ҷавонон ёдовар гардид. сипас мудири бахши ҷавонони донишгоҳ Мирзоҷон Мирзобаев оид ба фаъолияти 6-моҳаи бахши ҷавонони донишгоҳ маълумот дод. боиси сарфарозист ки кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин раёсати вилоятии он унвони баланди донишҷӯи сол 2019-ро ҳам дар миқёси ҷумҳурӣ ва ҳам вилояти Суғд сазовори донишҷӯи боргоҳи маърифати мо эълон намуд. ин дастовард гувоҳии он аст ки эътибори аввалин дараҷа ба сатҳу сифати таълиму тарбия самараи дилхоҳ ба бор меоварад. дар озмунҳои таҳияи бизнес, нақшаҳои соҳибкорӣ, оид ба муаррифии имконият ва иқтидори сайёҳии кишвар сазовори ҷойи аввал гардидани 5 лоиҳаи донишҷӯён, дар озмунҳои беҳтарин донандаи асарҳои асосизори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон, иншои беҳтарин бахшида ба солҳои 2019-2021 соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар мавзӯи рушди деҳот дар Тоҷикистони соҳибистиқлол сазовори ҷойи аввал гардидани донишҷӯямон номгӯи мухтасари дастовардҳое ба ҳисоб мераванд, ки соли сипарӣ насиб гардиданд, зикр гардид дар ҷаласа. дар самти варзиш низ дастовардҳои донишҷӯён назаррас баён гардид.
соли 2019 донишҷӯи донишгоҳ Саидиброз Икромов, донишҷӯи курси 3 факултати ҳуқуқшиносӣ дар мусобиқаи осиёӣ аз рӯи намуди гӯштини самбо дар пойтахти Ҳиндустон шаҳри Деҳлӣ иштирок намуда сазовори ҷои якум ва медали тиллои мусобиқа ва чандин нафари дигар аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш дар мусобиқаҳои минтақавӣ байналмилалӣ ғолибият ба даст оварданд. Дар қисмати дигари ҷаласа барои беҳтар намудани фаъолияти бахши ҷавонон қарорҳои дахлдор қабул гардида иштирокчиён дастаҷамъона ҳамовозӣ намуданд. дар интиҳо ба донишҷӯёни фаъол сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои раёсати донишгоҳ тақдим гардид. артиши миллӣ рукни муҳими давлатдории миллӣ буда ба таъсиси он 27 сол сипарӣ гардид. Ба истиқболи таъсисёбии рӯзи артиши миллӣ дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон мулоқоту вохӯриҳо, конференсу мизҳои мудаввар доир гардиданд. Гузориши навбатии барнома аз ҷараёни баргузории мулоқоту вохӯриҳо иттилои бештар медиҳад. дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон чорабинӣ тантанавӣ ба истиқболи таъсисёбии 27-мин солгарди рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. Муъмин Шарифзода, ректори донишгоҳ, зимни суханронии хеш аз таърих ва роҳи тайнамудаи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ёдовар шуда, таъкид дошт, ки 27 сол қабл дар таърихи кишвари мо боз як саҳифаи хеле муҳими таърихӣ, таъсиси қувваҳои мусаллаҳ, ки сипари боэътимоди давлат ба ҳисоб меравад, бозгардид. Сипас Илҳом Бонёзов, намояндаи комиссарияти ҳарбии вилоят баромад карда, иброз намуд, ки аз оғози таъсисёбӣ то имрӯз ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳи кишвар дар лаҳзаҳои бисёр ҳассосу тақдирсоз борҳо садоқати худро ба ватан ва миллати худ собит сохтаанд. артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон хеле ҷавон мебошад. тавлиди он ба истиқлолияти ҷумҳурии азизамон рост меояд. имрӯз тамоми сарҳади мо аз зери назорати сарҳадбонон ва тинҷиву осоиш аст, ки касе онро халалдор сохта наметавонад. ва ман имрӯз ки дар арафаи ҷашни 27-солагии яке аз сохторҳои қудратии ҷавон вале пуриқтидорамон тамоми кормандони вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва он шахсоне ки барои имрӯзи тинҷию ободӣ мо заҳмат кашиданд, ҷон доданд, табрику муборакбод менамоям. бигзор артиши мо садсолаҳо боз пурқудрат тавоно бошаду мардуми мо, Тоҷикистони азизи мо доимо шукуфон бошад. ҳамчунин ба истиқболи иди артиши миллӣ бо иштироки намояндагони комиссариятҳои ҳарбиву қисмҳои низомӣ чорабинӣ доир гардид. пас аз сухани табрикотии намояндагони комиссарияти ҳарбии вилоят шаҳри Хуҷанд ва намояндагони қисмҳои низомӣ, сарбозону афсарони қисмҳои ҳарбӣ машқҳои гуногун намоиш доданд, ки аз ҷониби иштирокчиён баҳои баланд дода шуд. дар интиҳо сарвари донишгоҳ ба сарбозону афсарон тӯҳфаҳои рамзии раёсати донишгоҳро тақдим кард. ҳамчунин дар ин рӯз ба истиқболи солгарди ҷашни артиши миллӣ бо ҷалби сарбозону афсарони қисмҳои низомӣ мусобиқаи ҳарбӣ варзишӣ баргузор гардид. донишҷӯён низ бо азбар намудани либосҳои низомӣ, машқҳои ҳарбӣ варзишӣ аз қабили сафороӣ, қадамзанӣ ва арғамчинкашӣ намуда, ба ин васила ватандӯсту хештаншинос будани хешро нишон доданд. ба ин муносибат конференсияи илмӣ назариявӣ таҳти унвони артиши миллӣ кафили амнияти сулҳу суботи кишвари соҳиби истиқлол доир гардид. зимни баргузории конференсия иброз шуд, ки имрӯз бо боварии том гуфта метавонем, ки Тоҷикистон он кишвари солҳои 90-уми асри гузашта нест, ки ба дасисаҳои сиёсатхоҳону манфиатҷӯён гирифтор шавад. ақлу заковат ва хиради азалии миллати тоҷик ҳамеша дастболо аст ва доимо сулҳу амониро тараннум хоҳад кард, илова гардид дар идомаи конференсия. ба иштирокчиён таъкид карда шуд, ки санаҳои таърихиву муқаддас чун артиши миллӣ, ваҳдат ва истиқлолияти давлатиро ҳифзу ҳимоя намуда, дар гиромӣ дошт ва нуфузаш саҳмгузор бошанд. имрӯз Тоҷикистон, артиши Тоҷикистон, афсарони Тоҷикистон, мутахассисони ҳарбии Тоҷикистон ба кормандони соҳаи алоҳидаи низомиёни Ҳиндустон, Покистон кӯмак мерасонанд. дар навбати худ бо бисёр мамлакатҳои пасошӯравӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳамкорӣ карда барои тайёр кардани беҳтарин мутахассисини соҳаи низомӣ бо онҳо ҳамкорӣ мекунанд. ба он ҷо ҷавононро мефиристонанд то онҳо соҳиб маълумот шуда омада барои халқу ватанашон хизмат кунанд. ман бо истифода аз фурсат тамоми
ساکنان تاجیکستان عزیزم را با این جشن پرشکوه تبریک می‌نمایم و بگذار آسمان تاجیکستان همیشه صاف و بی‌غبار باشد، مردمش در تنجی و امانی زندگی کنند. همزمان جنبست فستیوال آزمون ولایتی ترانه سرباز در مجلسگاه دانشگاه دایر گردید که از سخنرانی و برنامه‌های پیشنهاد شده اهل نشست از غایه‌های وطن‌دوستانه برخوردار شدند. در انتهای چاره‌بینی‌های به افتخار روز ارتش ملی برگزار گردیده یک قطار استادان دانشجویانی که در حفظ وطن مادر سهم گذاشتند و غالبان مسابقه‌های ورزشی دانشگاهی با تحفه و سپاسنامه‌های ریاست دانشگاه قدرشناسی شدند. شعر و سرودهای وطن‌دوستانه به چاره‌بینی تنتنوی حسنی انجام بخشید. بینندگان محترم، هموطنان عزیز، این بودند خبر و گزارش ها که دوام ماه فوریه در دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان به وقوع پیوستند و آن را منظور شما نمودیم. شما می توانید خبر و گزارش های ما را از سامانه رسمی دانشگاه مطالعه نمایید. خیر شاد و سلامت باشید.